Pemirsa nenten wantaring pasar tradisional, pasar modern pemakasnya ni retail, taler pikolehan omset tipun nedunang tatkala pandemi COVID-19. Daya beli krama kirang ngawinang omset ring retail tedun kantos 3%. DPD Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia Aprindo Ana Agung Agraputra Mausang sampun suwe kepanggih penedunan puniki ngawit ring bulan April antuk 10%, raris ring Juni sayan tedun kantos 3 dase, yening sayang ring bulan warsani lintang. Kahanan toko-toko retail non-groceries, kadi fashion miwasane tiosan, kekantenang tedun kantos ulung 10%. Manut dane pikobet puniki memargi ring tengahing pandemi, sang kading daya beli krama tedun duaning wenten wasana saking puatesan parikrama ring jabe antuk nambakin krama mapupul. Retail modern kejangkepin layanan beli online, jantan ring tengahing pandemi sekadi mangkin, manggihin panincapan omset nanging kanton kirang yening sayang antuk omset penjualan offline. Pandemi COVID-19 tur sayan kaon nyani ekonomi nenten wantah memargi ring lokal kemanten nanging kepanggih ring global sani jantan mawasana majang pariwisata. 70% ekonomi Bali wantah ngandelang pariwisata jantan keni wasana napi malih pengrah wisatawan ngandeg jantan mawasana kaon ring pikolihan krama. Pikobet puniki sampun ngawit ring Maret nilintang tatkala akeh krama sane kelangan pekaryan. Nanging dawag punike krama kanton tegteg mawinan side ngandelang tabungan ipun. Retail taler kekantenang side ngelimbak becik kantos double digit. Jantan selanturnya nih tabungan telas tur daya beli krama nedunang sane mawasana ring retail. Manut dane pandemi COVID-19 ngicen wasana majang samian sektor usaha rumasuk retail. Wantah ring pemargin nyane nyantos sanggalah. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.